Umugoroba mwiza bakunze b'amakuru y'iteganyagihe mugezwaho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Yugiye kubagezaho ayo makuru nitwa Felix Mucyo. Uyu munsi rero mu masaha mu gitondo tukaba twagize ibihe by'umucyo, twaje rero kugira imvura iringaniye mu gice cy'intara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, umujyi wa Kigali ndetse n'ibice bimwe byo mu ntara y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo tukaba duteganya umuyaga uringaniye nk'uko bigaragara kuri iyi foto y'icyogajuru yafashwe ku gicamunsi. Ku masaha y'ejo mu gitondo mu ntara y'Amajyepfo hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 15 ndetse na 16. Naho mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo naho nta mvura iteganyijwe. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 11 ndetse na 16. Akarere rero ka Nyabihu kakazaba gakonje ku masaha ya mu gitondo ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu ntara y'Amajyaruguru ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba naho hateganyijwe ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 12 ndetse na 15. Ku masaha n'ubundi y'ejo mu gitondo mu ntara y'Iburasirazuba naho nta mvura iteganyijwe. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 15 ndetse na 17. Mu mujyi wa Kigali ku masaha y'ejo mu dogere Celsius 17. Ku masaha yo ku gicamunsi n'ubundi ku munsi w'ejo tukaba nta mvura duteganya mu gice cy'intara y'Amajyepfo, hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 23 ndetse na 27. Mu ntara y'Iburengerazuba n'ubundi ku munsi w'ejo ku masaha yo ku gicamunsi naho hakaba nta mvura iteganyijwe. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 22 ndetse na 27. Akarere rero ka Nyabihu n'ubundi kakazakomeza kugira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Mu gice cy'intara y'Amajyaruguru naho hakaba hateganyijwe ibicu biringaniye ku masaha yo ku gicamunsi. Ubushyuhe rero buri hagati ya dogere Celsius 23 ndetse na 26. Mu gice cy'intara y'Iburasirazuba naho hakaba nta mvura iteganyijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Ubushyuhe bwaho rero buri hagati ya dogere Celsius 28 ndetse na 30. Umujyi wa Kigali ku masaha yo ku gicamunsi n'ubundi nta mvura iteganyijwe, hateganyijwe ubushyuhe bwo hejuru bwa dogere Celsius 29. Tugarutse rero mu karere ndetse n'ibice duherereyemo ku minsi izakurikira bitewe n'ubuhehere buturuka mu nyanja ya Atlantika ndetse n'inyanja y'Abahinde mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ejo tukaba duteganya ibihe by'umucyo ndetse no ku cyumweru tukazagira rero imvura ku munsi wo kuwa mbere, ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu izaba igenda igabanuka uhereye ku wa mbere. Tugarutse rero hano mu Rwanda ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isa 11:40 rirenge saa 11 n'ubundi 56 ku masaha ya nimugoroba. Muramuke mugire umugoroba mwiza.